Wow, menurian tu poinin ko kusanet kay sakayo, retingato lukay ang way pakunan Pohnpei, nan uyak po toror karya isak tuawat, wasan uyak po rin Legislature pay lapalat kolonya. Ranwat niyasil, ako slimaw, paran kaunor ya karya isak wano. O ranwat uya ran karya isak kan uyak po toror wat. Kailan kagan katlamotay, tabang katyanan low-low, kagan patuan tagitar and 5 speaker, one for an upram, and William Taiti, we are low on the Tangata, we have Pwuhng. Then we have used on the Pwuhng Sansan. Kailangan namin may isang kasi may person na siyang payati maraming ranwat katong lalat ng siyang susudukan sukupisan siya tapos nga kanir sa bulmar kapur kalangan bentok pasabat nagsusudong sukuti ang siya korus ng siyang munatan patsuyang ng kapkuan ranwat ay William dikit korus utati peniran kapin parotonggut sa bulmar ng sarawit Tunggat kawai balik sila. Kulakul melelei onotak. En pasantian ranwat melel sepenan ranwat. Sangat sapi ulel ni. Ketika ngit sabun mar meratut tunggat kawasannya nekorusio. Nangsam atual sakaratan katungol persawas pajuan ngelaut aku tunggu kupura sakaratanan ewe peragan musuhnya dia sekasakara benar lang katain kamuyat kaunat sondor songkonol disguise amen. Kalangan din, Honorable Senator kan, Melel Vice Speaker, pwede lolo, teka ke katla motay, lutan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Atsana Pwuhng, Amen. Senator Kiko Apis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Rico Carl, Amen. Senator Songster Edgar, Senator Wilfred H. Edmond, Senator Phil E. Edward, Chief. Senator Stephen A. Pwuhng, Senator Patrico L. Irons, Amen. Senator Aurelio P. Choap, Senator Alfred San La Torre, Patulag. Senator Kenny L. Leben, Amen, Chief. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tenjit Keswal Luis, Amen. Senator Benjamin H. Lutwik, Amen. Senator Makara Miguel, Senator Shelton Chinet, Senator Nelfert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simena, Amen. Senator Francisco Simram, Mang Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan essential magtay sa bulman ke quorum, karta teka katla na sa bulmatay uya kupur. Muna tayo bang katla magpuroboy mulian tayo tiyo uya sa bulmatay sa karatan Pwuhng, melel sa karan Mexico, Pwuhng lap, tang kupuran na nilap, sa karan Kaiboni, o wow lap, tang kupuran Raksoko, wow lap, tang kupuran ni Shoko, wawan ko sa bulmarlikan po, nanalangkot na ang kanyay ko. Wow tororo, napalap kay Tibalian Tiyak, Mocho, government, national, state, local. On to Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabinan, Honorable Movit, now acting governor, Ranwat, Wawan Kishong Kapung Lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy Song Kapungan Forest, wasakset itong alwawang Vice Speaker Apram, Lorlita La Torre, o Honorable Senator kan Corus. Wawan kiyo kasong balikin lang samuro kan o leiso kan seriso kan so matakan
Walang way mauya kuliah nan kalorwat. Men Pohnpei batang nan chamber nan kalan masipin kalan. Rakat ukta leo pun nan uyuk purwat tuiban tor peronta tu sabun matai floor leader. Kalangan kubura mo speaker kam kubura mo na ipayang patpato kam kubura itungal. Kapung kap patron kubura kan koros kaping tu tayo bago kubur mau kubur sabagon ko makaipay to naman tayo loyang sa namao. Speaker kan kubura itungal kay po ni wow ang kak patron pili sa pulmon sang salir nilang pang puran rai so pay di Pohnpei. Mayroon pinmanuwang lang kuso-kuso ko koros. Ulang samuro ko koros ang tuwat. Speaker ay tumalwaw ang coming ang to-five speaker o hindi honorable senator ko koros na lang Malaysia seriso ang lang kanat lang way kusampalakan koros mayang patuwasaksi kung kubura speaker ay tumal wow melel enggak patuang kami melel wongki rail kang koros na papali executive judiciary ulang national government o local government kan ipiliman wongki men Pohnpei koros lebat pada Pohnpei o maslikin Pohnpei ay tumalwa meron pilkak wongki chief of staff o sabon mamay chief clerk o sabon mamay staff kan koros mayan patong terlangot speaker man sakara kuburma niya kailang kak meron sabon man kita iya kuburtur karyusok tuwa bunran kalimau nasa niya sa bulman kita iya kuburwat mantap karya man Chancellor mo kamagadan floor leader talent katiyan wadawadan journal and ran kalimau sa bulman kita karos mo tung kamagito masa ni Yay Pwuhng masa ni So pag kamagito po ita iya masa na ban journal floor leader na tol. Kailangan speaker tingalwawan tutuwa da speaker man yata kamagit san maternal wat tuwa na uyawita o patulong niya na pasanger nan foxkan o mapilsa na maui man yata kamagit kailang kakruting timasan po sa pulman kita. Dan sila mo kamagitan floor leader channel ruting tiyo sa pulman kita sa pulman tayo journal and run kalimao karos mo tung kamagito masa ni Yay Pwuhng masa ni So kamagit paitar tayo tiro sa pulman kita sa pulman tayo journal and run kalimao kamu floor leader kailangan speaker tumalwaw sa palang patpatuto bang katuwat man sa karo kuburma niya tayo langgak rup sa pulman tayo kalantar o katuyan doon na itam ng paisu o waluan so ang kapitulong kamamataan kusun na to pakpangkan dan sila mo kamagitan floor leader dalam katiyan ng isu o walu ang so ang katkilong kamamataan kusun net kan o resolution kan Senator Artui Senator kan koros mamawar ay mantle bonus sa pulmatay floor leader la tol. Akan speaker tumalwaw tutuwa tayo ni sa karo kuburma niya tayo langgak rup sa pulmatay kalantar katiyan doon order of the day standing come to report karya man Chancellor Kawait and floor leader tayo katiyan pan order of the day pag iya miya ututan kamagit work tayo katya pan order of the day standing come to report o iban po na siya sa pulmatay chief clerk. Standing come to report number silupkutuwa sa Kriyaw line resa kuno mepit couple communication number 52 sa kwalu line resa kuno sang sapon mamukamti and painay Ang tayo katiyan ng masinabin standing come to report silupkutuwa sa Kriyaw laban resa kuno mga kupuro po na siya sa pulmatay chairman and Mooney chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker una ibang pata sa makamdin Mooney ang nang report kasang balwad kung kupurutuin kakpatya nga sa masin ng kasam sa karang kapong kayo po nawa may patoyan din lang ito nga wala pa ang kupuro may Mr. Speaker ang kumeral ito nga Vice Speaker floor leader ito nga wala soror ang tang kupuruan dukan ko Senator Michael nasa Pahrek Senator Edwin nanapas sa Chairman Artui o itong aluwa ba ang kupuran kang bakabayan ng Senator Kankoros. Mr. Speaker, nuwawa karakarak, ipata sa mga kamitin mo niyo kamagat maluwat yan. Nagkakuya ko po standing kami the report, sila ko sa Kriyaw, laban niya rin sa puno.
Dan siya lang mga kamagit sa Chairman Carl, karos mo utrong kamagito, masa ni Yei, Pwuhng, masa ni Iso, pag kamagit tayo po itak, tayo bang katyan at masa na ba, o may kubura, Speaker ban po na sa Chairman Carl, po ang sabiyata. Kalangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko pura mo yun, bangko pura kan koros. Standing kami tayo, report sila po kutukoy sa kriyaw, laban yari sa kuno, wait to, bangko pura mo yun, assign tong, kami din money, into one governor communication, lima po kutukoy sa kuwalo, laban yari sa kuno. Mr. Speaker, men KAPWARESOU, Uya, men KAPWARESOU me, sama kami din mo nagkasampal ki. Ugi, etin sangot, lalatong kitail. Sindakoyu mesang kabina, ang karyawan kabina. Kawit ke karyawan kabina, niya sumabang reacting kabina, at tatangkan mabang kamagit, ang kinwawayang kabina. Pero yan kubukubura mau yumat pwede kawid na miyanan men KAPWARESOU patrawan when ginkak kolokol open na open and tatak into one sabol mara administration nasama kamatin mo ni kasambal kiki men KAPWARESOU pwede esair kawit mabilisan sana sa material pasan ng kusanet o men KAPWARESOU awiyawita puwen kakapali kupurara niya sume kapina sa depan ket Pohnpei o karyawan kapinapan uya acting governor nan tatawag me sa makamatiin mo ni kadyang lale kupure to parata masuk ko na yung dahil ni Tarkila o may tengran nagping kamungata tatawangkan may rabang ginaw ko pa niya sume kapinabangking silak pwede tatawag ko Appleton into a copy speaker o siyang kutong labalap o tano koneng and niya kawid yu sang legislature po kumen KAPWARESOU lalato bangko po speaker masuk koneng kamadian luka ito karyawan kami na niya uya acting governor po kusin luka ito ka tapi kami ti chenaki kawid bukat koros o tamasan-san ng report ay mo ya kawitin kami ti kayo sudah na kami diyan luketo karyawan kami na po kami diya wan ki nene tin pukan into one ruwasin basan ko sanet o sa do pilikan kalabuyawi kami diyan legislature yuwan luka mga neo pali so near ma iray memen katto turan kawit iran pagbagan moni kan iran pagbagan kosanet kan marakatara do buktail na pali ang mabit kamitian proyek sang kamiti kamelalan me pwede miya rugasin pasan ng kosanet o miya kosanet makasaneti pukakan and karyawan kabinan niya bangkin uya acting governor memen KAPWARESOU kakate kotela au tano koneng kamitian kak kadian nantatawag ito report kitong maluwat ira kasambal masansal na sa matay pasan ng kosanet na sa matay kosanet double sansal mamiya case ng malungkotong ng administration ng mawakan masayrata sa manura matuwa tamat. Pero Mr. Speaker, essential nan sa matay pasan ng kosanet iralaw tuwaw section 10 reticutic 3 mapatawan
Niya so me karyawan kabina ban kenuya acting governor audan manaman chorus me kabina men sabul manki apil sabul manki karyaw niya case me patolong nan malong kubung nandian administration mo me kabina men sailok karyawan kabinaw iti cabinet member niya so me kabina men no sa palto o so to Pwuhng iti tam karyawan kabinaw niya acting governor uyaw patungan yang dekat kiyang karyawan kabinaw malong kubung dari kawajin pasan ko senat kirala tuwa section 1 o tikriyaw malong kubung utut o kawajin kinura na manamanin kabinamen ni asome esok pada Pohnpei dekat Pohnpei manamanin siya patut yang karyawan kabinaw niya yang acting governor. Mr. Speaker, sama committee kasambalaki men KAPWARESOU hotel latong pan kubromu yo pan puratel. Togi imen KAPWARESOU magtay kasih. Kabinan kak kalal speaker o legislature rosong ko pangdawalap maban silok yadapan musel tama pan silang pi o yadapan puroto desa teranwat kita sudah mangi ya wasa kabinagat kadia kasampal ko kenan sama tayo pian legislature kay sa kayo isay padongan takeo makabina silok o kalalakin kita yadapan musel tama pan silang pi o yadapan sapal ani anso me kupurki enmiye sabun makawai dang karyawan kabina niya acting governor akataro tong kita men KAPWARESOU ong irakan me karyawan kabina niya pan acting governor anak-anak kalele mone pan uyata kosanti ari Mr. Speaker uya kosanti office the Kasantin government board mesote dapat usus taman stability taman kakat ki office niya sa depan pada Pohnpei ay masansal lang sila ko ukset may Mr. Speaker ninduan kabina kawit karyawan kabina nagkukupuran na yun karyawan kabina and kin kalele ang kasandikan mapan uya nan matinanaso mapan uya acting governor kami ti kapung ki inting tang sindukawat presidential mainting tan kaninin pwede minimum kabina ruruwase karyawan kabina related onward essential karyawan kabina sudah sabang sindukogso kami dalam karyawan kabina niya acting governor padon sabol mapukuan ng tuwan ruwasin basan ng kusanet Mr. Speaker ira kasampal kami tuman kapatayan kawikan mamiyanan basan ng kusanet makasanet irair matuwa damat o wala pa ikasal makamiti sabol man ki bogi niya case kay mapadpadanan malong kubong magkabinawang legislature sabi lisansal kasanti chocho to kasanet chocho legislature apalialar saik mukit product chocho legislature kamanatar saik mukit essential miya cabinet member kay ma-resign temabil ko kamalti really iwasakaw committee men kamelele magkabinamen
karyawan ka pinapa napali wasapuko ayran ka kuwa pena. Ari my Mr. Speaker and chansal pan kupuromu me utan sama committee kasambal ki sindiko kuset pwede uyala apuen tatak to uya ben tatak maka benamen ban selok manaman me karyawan ka benamen niya uya acting governor sabol manki tangkin pilpe yan kuburan i me selok ebil kan magut wasa niyam katin uya speaker dia tatang ko makumkin soto utung ada apni aso makum selak i makin uya acting speaker kan wo kitala ko ke mana-mana puralang option ka binamay Mr. Speaker tamu committee mo ni kamelele mesang sindiko temen ka bese metu temet konengan miya tenan pungan ka binaw ka yang ka bina iran ka ko bena mabin ni masin bena meeting anang sindiko yu lele donger sa mu office o assignment uya ngar committee autan committee mana nan report when ka council my Mr. Speaker kamu committee kamelele mana-manin karyawan ka benamen niya uya acting governor into 1% question na tirala 2 hours section 1 hour ratik riyaw niya kasanedi mana-man chorus magkabenamen sa one manki kan pulti yang bon karyawan ka benamen mabang uya acting governor o Pwuhng KSU niya nan malanggo pong mapali isang nirayan matu atamet essential me iret uya kuburan acting governor kuburan mamen consult the mamen eu yang kabiname uya silok ang rekan ma bana pali insen so the question net you so the question person question net you ireti and kakapali tatangkan chorus nintuane uya acting governor o sabol man ko manaman chorus magkabinamen sabol man ko Mr. Speaker kami tu kalau cek kubuk-burawat me ik sindiko kami tu kasik en kaklele tong pan kupuromi o pan kupuran song ko mula balap sindiko me pan kalele kitail magkabinaman silok jada ban silok tama ban silongki o tama ban purgito en sansal me dalagan may isang rawat into one report what well saik men ka bese yu malalato ang malwat baka pinaso dakat Pohnpei ija magtay mangi ko karyawan ka pinawi acting governor ko men ka bese ko mapagpagatar ang pan pura child ang ananin kambakan me lieutenant governor de karyawan ka pina niya way acting governor magkakatawa ito ijamet mawiyamen katete ang child magkapinaso dekat Pohnpei eri committee men upurmawan niya o report what challenge ka sabulman kita o niya teban sabulman kita report what ambil ka Pwuhng kabina karyawan kabina osong kumula balap nintuan men kabesa me puelto eto kay komi togas song kumula balap o melel ang karyawan kabina may paintungal may Mr. Speaker imen kamerala may sangwat sa dimampile uyawin pwede report what metete so danan kabinaman masilak nantiyan administration sa delivery bill and ruwas karyawan kabina acting government ang tamek kak o sa tagakuya ano yara lang may Mr. Speaker i-report what may sa makapitin mo ni nantiyan nga paliya tabang kupurakan kalangan Alangan Chairman Carl Pwuhng kapese and report silip kutuwa sa priyaw lebanyan sa kono
Our Chairman Carl, line po na si Senator Simon. Kalanganin Pramu Honorable Speaker Monay pan patuyon na ituhol sa karatamot-amot imin patuyon pagi sa ituhol sa karatan tutuniwaw ka patuwag sa pagmamisay sa rin mulang misang ranot nan malwot mansang kapatranot ituhol wow tokil kamu sa Speaker for dito Ipil kulukul tayo tunggal wang siral kan me sa pulman di danglang katumpan ang siyakang Pohnpei danglang tutakot kan pilwaw to ko honorable Sultan Koros o iral kan me Pohnpei petayan kato kasumpan ng sumpan Speaker man yang patuan me kot matabot na pitang putin kamiti imin patuan me Ini tapungki atau mau pisah punya kamiti. Nanti orang kamiti secara peta wasa koros mentuan itu ilakin passion, ilakin posnet o practice de kote arawan kilanan sistem government material kalau penerangan. Ika sombal ki ilakan koros melen national chairman ita tano Toto pukat namun I upon tatok wiala wiya patatok sang wiya patatok tu. Ria wasakus may patuan tatok nan tadi tayo plan report paging report maka sign up tayo. Ikas kasi entak niya recommendation you sang committee. Datangka kawiting komuyo legislature president speaker nan duwalan sa parliamentary term. Kami committee mengkawiting kamu yang legislative pressure mat song tatagat kamprong yo. Kami kayo konong training kotiangan. Konong niyo. Konong niyo pwede supporting information kan mer ikaw ut kan kelay. Iro kelay iro melil kan tangka ikan misope ka sa recommendation mo pamtutang katulungan. Ari ayuwasay may patuwan kasampal ko Siapa tak tahu amat. Ipin pakita kami tu, ipatuan mesti mengayang lain. Rengkak tahu kalau nanti ibu, songan men yang kawit dia pentatau pada sistem yang berkait betul. Ria ini mempatuan tak. Ipatuan kasih pada report kami ini kira melon kira itu kami tu. Apa? Kita ni kasih recommendation ini. Kan ayat tu kan. Hari mo ay tuwan kapwa mo ay tuwal ko kada pa na irakan siyang talo kayo letem sa kla report. Ni metang kapodo pa ni pa na report ng kambiyan na. Na pang pro nga ayat ta. Kalangan ng kamu speaker o kalangan ng kurakan pwede kasi. Dengan Honorable Simon Ramawar Miyata Masan ng Standing Committee Report silog ketua Sekretariat Penyari Sokono. Kamu Pak Speaker Kalangan Speaker mulai panjang sakar itu masyarakat kapung rupun yawa untuk kuli sabun namun na kita dia milang waktu kamu keluar waktu kan pagkapayan Honorable Senator kan bil waktu waktu kan na kacang kan mesong kanut dan kalori ukoros betul yang mengkabesakan Speaker yang keproyek kan Mulutan ia tuan kapung iman saya ma saya itu alat dan report sediang saya buat itu patut saya kan bagi umur kerjau iman kapungan lain di tuan Chairman program kami tu bagi report kasilil na kawawa ada yang sadar bang project Speaker di tajang tahun Chairman ni yang mai gila tahu je leto bang project reasomen yang bagi lerno tu kebwa pakai yang kamti ini sangsal kawawa kan nang keputuan
Tulban kapung ku wow ay sansan nan report wat induan kansenin kembagabay senator Simon sa sair social recommendation patunan report jadi induan chairman sakar kita wow kuna yang aja kita tahu tengkat apa nan bukan kenai kerau kenai tangkap roh yang chairman yang boleh lihat tangkap saya kami mengkaitkan sanggila main speaker honorable members Tawag Iya tatawag utang kung kailangan mo isusta Nelen ito ko daw sakitid Iwagan ng sansan ng pasan sa magkakasunod kan Ay katuro po ay nandun kalupa sa pagmacay ipo Merasya nga siya kawawakan sansan ng kaputod Amen kayong sagala itual sakar kapsa kabroyong itual kapung itual chairman jadi tutawagan hutang na sansan ng kaput jadi sanamawan niya ng puragan ay man ngatak kamagot siya ng kakasang dumasin ng kaput kakaryaman Kailangan na sansan lang mau Buromayan Pais Amoni ban po na siya Kumbrema in po na si Senator Pahrek nabil kawantan nila Senator Pahrek Palangkong speaker di kawan-kawan ke kamagit namile buhay ito ang sagratan kabang wawaw palangkong speaker vice floor honorable members chorus di Iparuan lebih perlu sangat jual cermin mua ranti. Iparuan dia report masa ni Iparuan tamat cermin mua kita mungkin report. Iban aku lo Iban Iparuan megot enggak sanjal mungkin Iparuan. Aku depan taruh saya nang komiti, di paruan program gila saya nang CN ko, akan paruan lang report cuma bang kelain. Bagi kayu siluawat unconstitutional. Sanjaler nan pasan kusenat, apa kepena masuk dunia. Kami kerjaan kebenaran wian. Diruasin bahasan kosanet, dia bil ruasin kosanet pang kosanet dia bil sancaler. Kira persetengkan akting kebenaran pang wian. Sangat nanti pen barwat my Mrs. Speaker. Kira laut wat, kamatang kosanet itu bawat. Saya chairman boleh. Arama semen should we are acting governor? Will we are acting governor or will we will have an officer in some Madail state government? Then meeting committee baruan recommend Pwuhng some Madail lawyer gun when got review some Madail Pohnpei code Title 3 PC-101 Rodi, Mie song kay mana na pul labuan gag sansalong, siya ban patong ki masan kusunod pugat enter taw. I mean paruan speaker, nan kamati paruan pato kamani me, lagi ban paruan dan session wat pul, parusan kag muangi, me ongi erase mo potiyo. Me olavan silok andai liyo kalaka uyam emoman olaman me luakak
Rimen Barawan dari kira bukat Mr. Speaker, me committee niat Barawan, Barawan me intention ng Chilugawa, song-song am gak supersede sa madail pasan ko sana to ko sana. Ap committee ka mail na Mr. Kustuga Kuyaw. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez mamawar ay banpliyo po na si Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa pal, bangko puro kami o bangko puro kan koras. Men, pada sa mga kamdin mo niyo kapanggiya ng Honorable Senator Simon, itong Vice Speaker Mao o itong Chairman Mao, puran kaway kan koras meresair. Tatawagan kami tilalwa sa ako. At matang mga kamdi, tungalan kita sa pulman ki, kaya ka koleng saran tatak wood koleng kebukuran may leyon apa wegi ewiya tatak yu makamit kamera le me koneng ana pol dinan bungan kapna ko yang kapna so men wiya boleh le to bang pura tail ni le to bang pura tail tai check nasani o iwasa tataw ko lelium and we amen katamen ruwasin pasan ng kosanatakan o case me patroyanan mo lang ko pong nakakakawit sa mga ramatuwa tamet nan administration word to administration me pan patroto kami di sotamen kawit report you me pan ele yang tatawat totoo ay makarata kami tu kamera lemah koneng report word dan kataman kan kita korus uko manaman san nan sama dai pasan ko sanet negatif uko akan uko Pahrek onin ti wana kaneti kaya lapali ko sanet kaya lapali kakailaga o malanggopong anso mesote tok panekan ang malanggopong ban ken kawai yapungan ko sa natakan kami di sotemen tatawaten to ulaw si pelawasa apa sansan me report word malwat pansapan man kita apan wiala sa matay tukson tatak nakaktatak nan sa matay tatangkan me ban apali tatakan kabina tatawagan karyawan kabina o tatawagan nagsakati melel nabit sila ka president rap sa tukin kalaleto kasambal pondo yan kinmuangi yaw sa kabinaman katkati me ukilat chikitik mamiye ang kacay mo usat as speaker ari anso mas speaker sa dekat sabon mata ewa pena mamiya ni aso mekat kaya kolokol kabina ko ang kabina Pohnpei mo usata ada Pohnpei anano mangi usa kabinaman takaryawan kabinaman kat yan ni aray sa dekat Pohnpei sang toto kamiti men kapatayan report word of sa kapatayan pwede ito kaling suwati sa Mantel administration nan tiyan administration word sansan mamiya men karyawan kabinang mon karyawan kabinang ranwat meniaso makabina selok ako kamali ito cabinet nan tiyan administration mo kami di sa Mandel wasaw non-Piltian administration what niya man karyawan kabina mon karyawan kabina ranwat so di sangat wiyawiyan kami ti sa kabilel men and lel wasa magtaybang kate kuwi mo ganin nol american li ay makareta kuwi apanuya iran pe kasalke kami ti kamelele makawit na miye and santi yang ada pukakaw nawol dali suya tamakot utan wow ko pukakaw ay magtailan kak apalin and sansan my speaker me alaltan report word
niya pan awi ala sa ulma dahil tipsong tatak o kakawal kita nan tatangkan magtay pan so bay murun ranwat na pitata kasandikan and talianak sa kadi ay kapung kumelal kapurmao kaya naman kawit masansal sang kanggo kabayan o President Simon Vice Speaker o itungal Chairman Chairman Pahrek kalangan may Mr. Speaker. Mawar Senator Carl, I'm po na sa matay floor leader, Lator. Kailangan speaker, ito ka rin sa paling patpatuto bang Pwuhng katpuat speaker man. Sa karag kuburmaon niyo, kailang ka kriting-timasan bang rubuto, katla sa pulman kita. Kaya man. Saan siya lang mga kamagat yung miyayer. Kaya lang rin masa na ben standing kam jero po sirup kutuway sa Riau, laban niya Riau sa kuno. Harus mautong kamaguto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagut poita, tera tingtian masa na ben report. Harus mautong standing kam jero po sirup kutuway sa Riau, laban niya Riau sa kuno, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagut poita, rok tayo sa bulman kita, standing kam jero po sirup kutuway sa Riau, laban niya Riau sa kuno, saan sa bulman kita mo. Kasula report kan standing kam the report ay kanto na siya sa mga floor leader. Kailangan speaker, tumalwa, ang tutuwa bang from my speaker, kung kubro, answer this, ang kapapalit, adil yung adil to na siya, kailang kakuha niki, katunol kasampal man niya, ilusin talan wanik, ayang katuan sa pumamayo ko berenggan, at may bago tayo lang katiyang, manong nakalala pala. Kalangan floor leader, kalangan doon tulan mo niya yung kagyang patriyang legislature na mo. Medyo point of privilege, masalara ba ang floor leader? Ay, kailangan doon kahit yung cakaran wow sa bahal, sa kara kuburmaon niya tayo lang kakrut, sabon matay kalantar, katiyang doon ay itam ng pensok tayo, yung pil kalantar. Kaya man. Saan siya lang mo kamagat ng floor leader, program yaw utpan kamagatok tayo katkatiyar, roon ng pensok tayo, yung pil kalantar. Dahil kumbal mahalaga na siya.